हेलो पिला माने आज आम पंचम श्रेणी साधारण विज्ञान और सामाजिक पाठ पढ़ा। पिला माने प्रथम क्वेश्चन देख, झर कलमर उद्भावक किए? फाउंटेन, वाटरमैन, मिल्टन रोनाल्ड ना जॉन लाउड? पिला माने सठिक उत्तर कौन कहल ना? सठिक उत्तर पिला माने ऑप्शन नंबर बी वाटरमैन। तापर पिला माने हमें देखिबा आम राज्य रे देश नदी रे जातीय नदी संरक्षण योजना कार्यकारी होची महानदी, बैतरणी, ब्राह्मणी, बुढ़ा बड़ंग। पिला माने सठिक उत्तर कौन ना? ब्राह्मणी, ऑप्शन नंबर सी। तापर पिला माने देखो उत्तर पाद देश होइथिबारु तार गोड़ बाली रे पोती हुए नहीं। सरू और टाण, उसारिया और टाण, उसारिया और गोटालिया ना चेप्टा और खाल? पिला माने सठिक उत्तर कौन कहल ना? उसारिया और गोटालिया होइथिबारु तार गोड़ बाली रे पोती हुए नहीं। पिला माने उत्तर केउ थरे रुहे कहल ना? मरुभूमि रे रुहे। तापर कही 24 नंबर आम शरीर साधारण तापमात्रा देश अटे 97 डिग्री सेल्सियस, 98.4 डिग्री सेल्सियस, 98.4 डिग्री फारेनहाइट ना 97 डिग्री सेल्सियस? पिला माने सठिक उत्तर कौन कहल ना? ऑप्शन नंबर सी 98.4 डिग्री फारेनहाइट। तापर पिला माने देखो 45 नंबर प्रति वर्ष देश मासरे प्रथम सप्ताह वन महोत्सव पालन करा जाए जुलाई, अगस्त, डिसेम्बर, जून? पिला माने सठिक उत्तर कौन कहल ना? ऑप्शन नंबर ए जुलाई। तापर पिला माने दिबा 26 नंबर प्रश्न आजिकाली शरीर को न काटी देश पद्धति अल्प समय मध्य अस्त्रोपचार करा जाउची रोबोटिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, लाप्रोस्कोपी उपरोक्त समस्त? पिला माने सठिक उत्तर कौन कहल ना? लाप्रोस्कोपी द्वारा माने এই जो যন্ত্র পদ্ধতি बहुत कम समय मध्य आम अस्त्रोपचार कर पारुछु। पिला माने तापर देख पक्षीर देश ताको दिग परिवर्तन करी उड़ीबारे साहाय्य करे। पिला माने सठिक उत्तर कौन कहल? थंट, देना, उज्जन, लांज? ना पक्षीर लांज ताको दिग परिवर्तन करी उड़ीबारे साहाय्य करे, ऑप्शन नंबर डी। तापर पिला माने देखो केंद्रीय गंगा कर्तृपक्ष देश मसीह गठन करा जायतिला 1985 ना 1990, 1972 ना 2011? पिला माने सठिक उत्तर कौन कहल ना? ऑप्शन नंबर ए 1985 मसीहा। पिला माने जी पंचम श्रेणी पाठ को पूरा भल भाव पढ़ी से ही यही प्रश्नर उत्तर दे पार। पिला माने सेथिपाई समस्त अवगत करा जाउची जे बहीटा को थरे मात्र हो भल भाव पढ़। जदि मोर ये वीडियो भल लगी तुमको ताले मोर वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करदेव। पिला माने आउ जदि तुम किसी बुझीबार थाए मते कमेंट बॉक्स रे कहब। पिला माने आमे नेक्स्ट प्रश्न को जीवा। देख बिजुली, घड़घड़ी आदि प्राकृतिक घटना घटला बेले देश सृष्टि हुए कार्बन डाइऑक्साइड, जबखार्जन ऑक्साइड, आमोनिया ना सोडियम क्लोराइड? पिला माने सठिक उत्तर कौन कहल ना? ऑप्शन नंबर बी जबखार्जन ऑक्साइड। तापर पिला माने जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को। आलोक और तापशक्तिर उत्स होचंदी देश, नक्षत्र, उल्कापिंड, सूर्य, ग्रह? पिला माने सठिक उत्तर कौन कहल ना? सूर्य, ऑप्शन नंबर सी। जैविक आवर्जना को देश रे परिणत करबा उचित कंपोस्ट, पाउंस, रासायनिक सार कौन से नुहे? पिला माने सठिक उत्तर कौन कहल ना? ए कंपोस्ट। तापर पिला माने देखो माछ पानी रो देश साहाय्य अम्लजान ग्रहण करी निजर श्वासक्रिया करिथाय गालिसी, काती, पाटी उपरोक्त समस्त? पिला माने सठिक उत्तर कौन ना? माछ तो गालिसी साहाय्य अम्लजान करिथाय। तापर पिला माने देखो जल समस्या दूर करने ପାଇଁ देश ହେଉଛି ଏକ उत्कृष्ट उपाय नलकूप खनन, नदीबंध निर्माण, वर्षा जल संरक्षण ना पोखरी खनन? पिला माने सठिक उत्तर कौन कहले ना? ऑप्शन नंबर सी वर्षा जल संग्रह करी आमे जल जो समस्या जो जगह जल समस्या दूर देखा होची से जगह सब वर्षा जल को संरक्षण करी आमे ताको सदुपयोग करि परिबा। तापर पिला माने देखो 54 नंबर जंगल रे देश कले हमर अर्थनीति को सुदृढ़ करा जाय परिबो विभिन्न प्रकार फल चाष, जीवजंतु पालन, मूल्यवान वृक्षरोपण आ मूल्यवान गछ काटी बिक्री करिया? पिला माने सठिक उत्तर कौन कहल ना? ऑप्शन नंबर सी मूल्यवान वृक्षरोपण। पिला माने आमे जेते वृक्षरोपण करिबा सेते आम पई भलो। आमे माने केबे भी गछ को काटिबा नहीं, सब प्रति वर्ष गोटे भी दुईटा हो गछ लगेबा निहाती आवश्यक। पिला माने तापर कहि अमेरिका देश मसीह प्रथम इंटरनेट व्यवहार करा जायतिला 1945, 1969, 1985, 2001? पिला माने सठिक उत्तर कौन ना? 1969, ऑप्शन नंबर बी।
ତାପରେ ପିଲାମାନେ କହିଛି ଭୂପୃଷ୍ଠ ଓ ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ଯେତିକି ଜଳ ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି ତାର ମାତ୍ର 1.5 ଜଳ ମାନବ ସମାଜ ବ୍ୟବହାର କରେ, ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ 1% ଅଧିକ 1% କମ୍। ପିଲାମାନେ ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ନା ଡି 1% କମ୍। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ସୋଡ଼ା ବୋତଲରେ ସୋଡ଼ା ସହିତ ଗ୍ୟାସ୍ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ, ଅମ୍ଳଜାନ ନା ଉଦ୍ଜାନ। ପିଲାମାନେ ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ କହିଲେ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ କହିଛି 58 ନମ୍ବର ଜମିର ଉର୍ବରତା ସମତୁଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଆବଶ୍ୟକ। ରାସାୟନିକ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ଏକ ପ୍ରକାର ଫସଲ ନ କରି ଅଲଗା ଫସଲ କରିବା, ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଫସଲ କରି ଆଦୌ ଚାଷ ନ କରିବା। ପିଲାମାନେ ସଠିକ ନମ୍ବର କ'ଣ ନା ଏକ ପ୍ରକାର ଫସଲ ନ କରି ଅଲଗା ଫସଲ କରିବା। ମାନେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଧାନ ଚାଷ କଲେ ସେଥିରେ କଖାରୁ ଚାଷ କରିବା, ତାର ମୁଗ ଚାଷ କରିବା, ଏଇଭଳି ପ୍ରକାରରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଫସଲ ଚାଷ ନ କରି ଅଲଗା ଅଲଗା ଫସଲ ଚାଷ କରିବା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଇଛି 1839 ମସିହାରେ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗ୍ୟାସ୍ ସାଇକେଲ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ। ମାକ୍ମିଲନ, ଆଲବର୍ଟ ପୋଗ, ଚାର୍ଲସ ତୁରିଆ, କାର୍ଲ ଡିଗସ୍। ପିଲାମାନେ ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ କଲେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ମାକ୍ମିଲନ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ କହିଛି ବାୟୁରେ ଗ୍ୟାସ୍ର ପରିମାଣ ସର୍ବାଧିକ, ଅମ୍ଳଜାନ, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ, ଉଦ୍ଜାନ, ଯବକ୍ଷାରଜାନ। ପିଲାମାନେ ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ କହିଲ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଯବକ୍ଷାରଜାନ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯିବା ଆମର ସାମାଜିକ ପାଠକୁ। ଏବେ ବିଜ୍ଞାନ ସରିଲା, ଏବେ ଆମେ ସାମାଜିକ ପାଠକୁ ଯିବା। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁ ଚାଷ ହୁଏ ନାହିଁ? ଖଜୁର, ଧାନ, ବାଜରା, ମକା। ପିଲାମାନେ ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ କହିଲ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଧାନ ଚାଷ ହୁଏ ନାହିଁ। ମରୁଭୂମିରେ କ'ଣ କେବେ ଧାନ ଚାଷ ହୁଏ କି? ଏଇଟା ଭୁଲ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ କେଉଁ ମୁଖ୍ୟ କାରଣଟି ଜଳବାୟୁକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିନଥାଏ? ଭୂ ପ୍ରକୃତି, ଜୁଆର, ବାୟୁ ପ୍ରବାହ, ବୃଷ୍ଟିପାତ। ପିଲାମାନେ ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ କହିଲ ନା ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଜୁଆର। ତାପରେ କହିଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ କେଉଁଟି ସଂସଦର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ଲୋକସଭା, ବିଧାନସଭା, ରାଜ୍ୟସଭା, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ପିଲାମାନେ ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ କହିଲ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ବିଧାନସଭା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ 64 ନମ୍ବର ତାଜମହଲ କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଗଙ୍ଗା, ଯମୁନା, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର, ସରସ୍ୱତୀ। ପିଲାମାନେ ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ କହିଲ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯମୁନା। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର କୋଲାରଠାରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଖଣି ଅଛି, ସୁନା ଖଣି, ତମ୍ବା ଖଣି, ଅଭ୍ର ଖଣି ନା ମାଙ୍ଗାନିଜ ଖଣି। ପିଲାମାନେ ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ କହିଲ ନା ସୁନା ଖଣି ରହିଛି, କର୍ଣ୍ଣାଟକର କୋଲାରଠାରେ ସୁନା ଖଣି ଅଛି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ କେଉଁ ନଦୀଟି ଚିରସ୍ରୋତା ନୁହେଁ? ନର୍ମଦା, ଗଙ୍ଗା, ଯମୁନା, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର। ପିଲାମାନେ ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ କହିଲ ନା ନର୍ମଦା, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହେଁ? ଆଇନର ତର୍ଜମା କରିବା, ଆଇନର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ଆଇନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଓ ଆଇନ ପଢ଼ିବା। ପିଲାମାନେ ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ କହିଲେ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଆଇନର ତର୍ଜମା କରିବା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ନିବାସ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ମଶୋରି, ଉଟି, ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି, ଶିମିଳିପାଳ। ପିଲା ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ନା ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି। ତାପରେ କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ଦେଶ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଉତ୍ତର, ଦକ୍ଷିଣ, ପୂର୍ବ, ପଶ୍ଚିମ। ପିଲାମାନେ ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ଯେ ସ୍ଥଳ ବାହିନୀ, ଆକାଶ ବାହିନୀ ଓ ନୌବାହିନୀର ମୁଖ୍ୟ କିଏ? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜ୍ୟପାଳ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ବିଚାରପତି। ପିଲାମାନେ ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ କଲେ ନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଉଛି ଆମ ସ୍ଥଳ ବାହିନୀ, ଆକାଶ ବାହିନୀ ଓ ନୌବାହିନୀର ମୁଖ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା ତ୍ରିପୁରାର ପ୍ରଧାନ ଭାଷା କ'ଣ? ଆସାମିଆ, ଗାରୋ, ଖାସି, ହିନ୍ଦୀ ଓ ବଙ୍ଗଳା। ପିଲାମାନେ କହିଲେ ତ୍ରିପୁରାର ପ୍ରଧାନ ଭାଷା କ'ଣ ନା ବଙ୍ଗଳା। ତାପରେ କହିଛି ପିଲାମାନେ ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା କିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ଗାନ୍ଧିଜୀ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ପିଲାମାନେ ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ କହିଲେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଗାନ୍ଧିଜୀ। ତାପରେ କହିଛି କେଉଁ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ନ ପିନ୍ଧି ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼େ? ମୋଟରଯାନ ଆକ୍ଟ 1988, ମୋଟରଯାନ ଆକ୍ଟ 1977, ଡ୍ରାଇଭିଂ ଆକ୍ଟ ନା ଲାଇସେନ୍ସ ଆକ୍ଟ 57। ପିଲାମାନେ ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ କହିଲେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ମୋଟରଯାନ ଆକ୍ଟ 1988। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ନା ଖାଁ ଅବଦୁଲ ଗଫର ଖାଁ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନା ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ। ପିଲାମାନେ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ କିଏ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? କ'ଣ ହେବ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଦେଶ ରଙ୍ଗଟି ଗ୍ଲୋବରେ ଜଳଭାଗ ସୂଚାଇଥାଏ? ସବୁଜ, ହଳଦିଆ, ନୀଳ, ବାଦାମୀ। ପିଲାମାନେ ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ନୀଳ। ଅଟଳୀ କେଉଁ ମସିହାରେ ବିଲାତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ? 1919, 1936, 1945, 1950। ପିଲାମାନେ ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ କହିଲେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି 1945। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା 77 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ଦେଇ କେଉଁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଯାଇଅଛି? 16 ନମ୍ବର, 64 ନମ୍ବର, 79 ନମ୍ବର ନା 42 ନମ୍ବର। ପିଲାମାନେ ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ନା 16 ନମ୍ବର।
ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ତାପ୍ତି ନଦୀ ଦେଶ ସାଗରରେ ପଡ଼ିଛି। ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ଆରବ ସାଗର, ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର, ଭାରତ ମହାସାଗର। ପିଲାମାନେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ କଲେ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଆରବ ସାଗରରେ ପଡ଼ିଅଛି। ତାପରେ କହିଛି ଭାରତର ସର୍ବାଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଦେଶରେ ହୁଏ। ମାଇସିନରାମ, ଆସାମ, ସିକିମ, ତାମିଲନାଡୁ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ନା ମାଇସିନରାମ। ତାପରେ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ଦେଶ ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। 1837, 1857, 1887, 1919। ପିଲାମାନେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ? 1857। ପିଲାମାନେ ମୋର ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିବ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ଥାଏ କି କୌଣସି ଜିନିଷ ବୁଝିବାକୁ ଥାଏ ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବ। ଧନ୍ୟବାଦ।